ku mutwe wa M23 utamuvuzeho ubo ukoze amakosa akomeye cyane. Bamwe bamwita intare ya Sarambwe, Imasisi na Rucura havuka bakamwita Mwenyewe, abandi bamuvuga nk'umuntu utazibagirana mu ntambara z'akarere k'ibiyaga bigari. Ni umugabo werekana ko gukora biruta amagambo bitewe n'ibyo akora ku rugamba. Ubusanzwe ni umugabo utazwiho kuvuga amagambo menshi cyangwa se imbwirwaruhame. Na wundi mvuga ni General Emmanuel Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23. Habaye ibibazo icyo gihe hazamo Nations Unies, hazamo UN, hazamo SADC, hazamo n'abandi bandi. Ngomba ko tuva kuri ground. Twisanga turi Uganda, twisanga turi mu Rwanda kuri bamwe, ariko tugirana agreement Nairobi na guverinoma ya Kinshasa tubige twumvikana. Ubwo rero hakurikiraho process yo kureba kugira ngo ibyo twumvikanye bishyirwa mu bikorwa nta cyakozwe, kugeza igihe government yari icyo gihe tuvanira itwerura ko nta kiteze gukora. Ubwo rero twajya inzira zose zishoboka zose kugira ngo turebe ko ibintu byakemuka mu mahoro, biranga duhitamo kugaruka iwacu. Tugarutse iwacu rero mu 2017 mu kwezi kwa mbere tariki 14 twahisemo kugaruka ko n'inzira yo nyine isigaye yo gukemura ibibazo byacu. Nuko twaje tugaruka iwacu kuza umunsi. Uyu munsi mu kiganiro tumumenye tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka bwa General Emmanuel Sultani Makenga. Umuntu ki, yavukiye he, amashuri nangahe, n'ibindi bintu byadufasha kumenya ubuzima bwe. Iyi ni Voice TV Rwanda, mboneraho guha ikaze umuntu ugeze kuri Voice TV Rwanda bwa mbere, nanamusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Njyewe wagutegura iki cyegeranyo ngiye kukikugezaho nitwa Ishimwe Teddy. Aho iyi ni Voice TV Rwanda, icyo ngusaba ni ukubana nanjye kuva ku munota mbere kugera ku wanyuma, ubundi no kubwira ubuzima n'amateka bwa General Emmanuel Sultani Makenga. Ubundi General Emmanuel Sultani Makenga yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu 1973. Ni ukuvuga ko ubu ngubu General Emmanuel Sultani Makenga afite imyaka 51 y'amavuko. General Emmanuel Sultani Makenga yavukiye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi. Nyuma yaho umuryango waza kwimukira muri teritwari ya Rucuru, aho bamwe bita Nyanzare. Umwaka ushize ubwo M23 yafataga umujyi wa Nyanzare, ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga byatangiye kwandika ko General Emmanuel Sultani Makenga yageze ku ivuko. Ibi bikaba byarabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 3 kwa 2024. Amakuru yavugaga ko ibinyamakuru bitandukanye birimo BBC, TV5 y'Abafaransa yanekaga ko umutwe wa M23 afashe umujyi wa Nyanzare ndetse n'utundi duce tuwukikije. Ahangaha akaba ariho General Emmanuel Sultani Makenga yakuriye, ndetse n'inzu y'ababyeyi be ikaba igihari. Ubundi General Emmanuel Sultani Makenga afite umugore n'abana batatu. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa News African Magazine mu mwaka wa 2013. Yavuze ko afite umugore n'abana ariko batari kumwe ku rugamba, aho bahanganye n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Angaha muri kino kiganiro yirinze gutangaza amazina y'abana be ndetse n'umugore we. Ubundi General Emmanuel Sultani Makenga yataye ishuri ku myaka 17 ajya mu mutwe wa Rwanda Patriotic Front RPF Inkotanyi. Aba bakaba bari abanyarwanda bari impunzi barwaniraga gutahuka ku bahunze, guhagarika politike y'ivangura amoko yabaga mu Rwanda yaje kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kuva mu 1990 General Emmanuel Sultani Makenga yari mu gisirikare cya RP Inkotanyi, aho General Emmanuel Sultani Makenga yafatanyije n'abandi mu rugamba rwo kubohora igihugu kugera bahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ubwo General Emmanuel Sultani Makenga yari mu gisirikare cya RPA yahavanye ipeti rya Serge ndetse yungiriza umukuru wa platoon ya gisirikare. Ahangaha kandi General Emmanuel Sultani Makenga yari umuhanga mu gutega umutego umwanzi cyangwa se ambush. Ibi byatangajwe n'umwe barwananye na General Emmanuel Sultani Makenga muri RPA Inkotanyi, yabitangarije ikigo cy'ubushakashatsi cya Rift Valley Institute. Ikiganiro yatanze muri 2013 General Emmanuel Sultani Makenga yagize ati: ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. Ikigo cya Rift Valley Institute kivuga ko kuba General Emmanuel Sultani Makenga atari afite amashuri no kutavuga neza indimi z'icyongereza n'igifaransa ariko byatumye atazamurwa mu mapeti cyane. Ubundi General Emmanuel Sultani Makenga azwiho kutavuga amagambo menshi, ndetse nk'uko mubizi ntago ari ukunda kuvugira umutwe wa M23. Ibi ngibi bitangazwa n'abandi bayobozi ba M23 se cyangwa se Alliance Fleuve Congo M23. General Emmanuel Sultani Makenga mu 1997 yari mu nyishyamba zafashijwe n'u Rwanda mu gukora ubutegetsi bubi bwa Mobutu Sese Seko wa Zabanga Kekendo.
Izo nyeshyamba zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila wahise ahindura izina rya Congo rikava kuri Congo Zaire kikaba Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ahangaha General Emmanuel Sultani Makenga avuga ko Laurent Désiré Kabila yatangiye kuhinduka uko imyaka yagiye ishira. Makenga yamenyekanye nk'umurwanyi kabuhariwe uyobora ingabo ku rugamba kandi akabikora neza kinyamwuga. General Emmanuel Sultani Makenga kandi mu ntambara ya kabiri ya Congo yabaye mu mwaka w'1998 ikagera mu mwaka wa 2002. Makenga yari muri batayo ya Nguruma, imwe muri batayo yarwaniye mu gace ka Kitona, yari iyobowe na General Retired James Kabarebe. Kuri ubu usigaye akora muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda. Uyu nguyu General Retired James Kabarebe nawe twabakoreye ikiganiro kimugarukaho ku buzima bwe. Wowe ugeze kuri Voice TV Rwanda bwa mbere wahera mu biganiro byabanje ukumva ubuzima n'amateka bya General James Kabarebe, ndetse icyo nagusaba cy'umwihariko ni wakwibagirwa gukora share. General Emmanuel Sultani Makenga yagize uruhare rukomeye muri iyi batayo kuko mu mwaka wa 2005 nibwo General Makenga yayobonye ipeti rya Major, ubundi ubwo yarwaniraga ukwishyura ukizana kwa Congo mu ngabo zarwanaga. General Emmanuel Sultani Makenga yari mu gace ka Rucuru ubwo General Nkunda yatangizaga kwegerana ingabo zo kurengera abaturage CNDP. Icyo gihe Makenga yabyumvishe vuba maze atangira gukorana na Laurent Nkunda maze atangira gutsindira icyizere cye kurusha abandi bose. Mu mwaka wa 2007 CNDP ya Laurent Nkunda ndetse n'indi mitwe yose yarwaniraga mu ishyamba rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yinjijwe mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, maze General Emmanuel Makenga ahita agirwa umuyobozi wa batayo ya Bravo. Icyo gihe kandi raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaje ko General Emmanuel Makenga yabaye mu gitero cyabereye mu gace ka Kirumba. Gusa ahangaha umutwe yarwaniragamo ukavuga ko ibingibi ari ibinyoma byambaye ubusa. Ubwo igisirikare cya FARDC n'abakiyunzeho bose imikoranire yatangiye kugenda nabi. Ahangaha ndavuga abari bavuye mu ishyamba bose bakiyunga na FARDC muri Congo. Ahangaha ndavuga CNDP yongeye kwisuganya maze Makenga wari ugeze ku ipeti rya Colonel ahabwa kuyobora uyu mutwe mu gace ka Rucura hafi ya Bunagana ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo, mu bice bya parike y'igihugu y'Ibirunga, mu bice bya parike y'igihugu cya Congo ya Birunga. Mu mwaka wa 2008 nyuma y'inama y'amahoro yabereye i Goma na leta ya Congo, General Makenga yazamuye mu ntera agirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP ndetse ibirindo bikuru byimurirwa muri Rucuru. Ubwo Laurent Nkunda yatabwaga muri yombi na leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano yabaye hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga leta y'u Rwanda na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. General Makenga yatangiye gukusanya ingabo ngo arwanire Laurent Nkunda, ariko ntibyashoboka. Ntabwo byaje gutinda General Emmanuel Sultani Makenga yabaye umwe mu bayobozi 11 basinye ku masezerano y'imikoranire ya leta ya Congo na CNDP yabaye ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2009. Ahangaha ni nyuma y'uko CNDP yari yiyunze na FARDC. General Sultani Makenga yagizwe umuyobozi mu kurwanya FDL mu gace ka Masisi na Walikale. Nyuma yaho yaje kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo ari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare. Ahangaha ibintu byaje kuba bibi ubwo General Bosco Ntaganda yagirwaga umuyobozi w'umutwe wa CNDP, maze General Bosco Ntaganda ntiyakozwe ibyo kongera gukorana n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Nibwo amakimbirane yazamutse maze ingabo zicikamo ibice bibiri. General Bosco Ntaganda ubusanzwe yashinjwaga ibyaha by'intambara ndetse hari haranashyizwe impapuro zo kumuta muri yombi n'urukiko mpanabyaha rwa ICC. Bosco Ntaganda yari umwe mu basirikare bari baratorejwe cyane mu Rwanda, gusa igihe kinini akimara arwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu karere ka Ituri. Hagati mu mwaka wa 2011 nibwo General Bosco Ntaganda yagiye gusura General Emmanuel Sultani Makenga. Hagati mu mwaka wa 2011 General Bosco Ntaganda yagiye gusura General Emmanuel Sultani Makenga i Bukavu ngo barebe ko bateza ibikorwa byabo imbere bya CNDP. Nubwo aba bombi basaga ngo batagikorana na FARDC. Mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa gatanu General Sultani Makenga ivyo yarimo byose yarabihagaritse yinjira mu mutwe wa M23 ahita anazamurwa mu ntera ahabwa ipeti rya General Major. Gusa ibi ntibyaje gutinda, yahise atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23 nk'umugaba mukuru w'ingabo za M23. Ibikorwa bya M23 ntibyatinze kugaragara maze batangira gushaka gufata umujyi wa Goma, birangira bawufashe wose.
Mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa gatanu M23 yavuye mu mijyi ya Goma nyuma y'ubufatanye bwa FARDC na SADC n'igitutu mpuzamahanga, ndetse icyo gihe amakuru yatangazwaga yavugaga ko General Sultani Makenga yakomeretse cyane ndetse ashobora kuba yasize ubuzima. Ndetse muri uko kwezi kwa 2013 nibwo ingabo za M23 zarambitse intwaro hasi maze ubundi bahungira mu Rwanda no muri Uganda. Muri 2017 nibwo General Emmanuel Sultani Makenga wari warigizwe kuvuga ko yapfuye yaje kongera kwegeranya ingabo ngo birwaneho birangira byanze. Nyuma y'imyaka 8 ubwo ni mu mwaka wa 2021 General Emmanuel Sultani Makenga we na bagenzi be bongeye gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze imirwano ivukwa uko ihereye Icyanzu na Runyoni muri teritwari ya Rucuro hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Icyo gihe Makenga sikenshi yagiye agaragara mu ruhame, ahubwo ibyo kuvugira umutwe wa M23 yaberekeye Colonel Nanga nyuma y'uko bashinze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. General Emmanuel Sultani Makenga avuga ko intambara arwanira azirwanira abaturage bicwa bazira ubwoko ndetse n'uburenganzira butagerwaho, kugira ngo umunsi umwe bazagire amahoro mu gihugu cyabo cyabaswe n'intambara. Aho General Sultani Makenga yagize ati: "Sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite ubutima, mfite umuryango, mfite n'abantu nitayeho." Umwaka ushize ubwo General Emmanuel Sultani Makenga General Emmanuel Sultani Makenga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamukatiye igihano cy'urupfu, gusa we avuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Aho General Emmanuel Sultani Makenga agira ati: "Nzatanga icyo bizansaba cyose." General Emmanuel Sultani Makenga yigeze kuvuga ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari igisambo, umugambanyi w'igihugu, kandi akaba ari umugome ukomeza kuvuga ko adatewe ubwoba, ndetse akomeza avuga ko adatewe ubwoba n'ibikangisho by'ibihano by'abashyigikiye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kandi anavuga ko amahoro batayavana ku isani ahubwo amahoro bayarwanira. General Emmanuel Sultani Makenga avuga ko icyo bizamusaba byose ngo abanyekongo babe bafite amahoro azabikora. Ibi yabitangaje ubwo ari mu kiganiro n'umunyamakuru wa News Africa. Mu kwezi kwa gatanu kwa 2024 General Makenga yavuze ko we n'ingabo ayoboye biteguye kurwana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe bagabye ibitero, anaca amarenga ko bashobora kuzakoraho ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubwo General Emmanuel Sultani Makenga yaganiraga n'umunyamakuru Mama Rwagasabo Mutesi Scovia, yavuze ko umwaka wa 2013 yagiranye amasezerano na guverinoma ya Kongo ariko ntihagire igikorwa, bigatuma bongera kubura imirwano kandi bakabibura bashyizemo umwete. Ubundi muri kino kiganiro General Emmanuel Sultani Makenga yavuze ko barwanira uburenganzira bwabo, bivuga agira ati: "Turwanira uburenganzira bwacu twabujijwe n'ubuyobozi buriho. Intambara turwana ntabwo ari uyu munsi gusa, ifite amateka mo kuva mu 1996." Angaha General Emmanuel Sultani Makenga akomeza agira ati: "Mu 1996 habayeho impinduramatwara yari igamije kurwanya interahamwe zari zivuye mu Rwanda zikoze jenoside yakorewe Abatutsi zishaka gusubirayo. Impamvu ya kabiri yari ukugarura bene wacu bari barabaye impunzi mu bihugu biri mu Rwanda na Uganda ndetse n'ahandi." General Emmanuel Sultani Makenga akomeza avuga ko impamvu ya gatatu barwanaga ari gukora ubutegetsi bubi bwatezaga ibibazo mu karere. Ahangaha kandi General Emmanuel Sultani Makenga avuga ko izo mpamvu zombi zitigeze zikemuka, ari nayo mpamvu uyu munsi bakirwana. Aho yagize ati: "Bene wacu nta numwe wigize utaha, interahamwe mvuga ziracyahari, ni nazo ziyoboye, n'ubutegetsi bubi mvuga buracyahari. Hagiye habaho amasezerano yatandukanye ariko ntagire icyo amara, ibyo biteza ibibazo kugeza na n'ubu." Aho General Emmanuel Sultani Makenga yavugaga ko hari ibice byinshi bikikije aho M23 yagiye ifata bigifite ibibazo by'umutekano biterwa hanini n'ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. General Emmanuel Sultani Makenga kandi akunda kuvuga ko muri 2018 yari kumwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu ihuriro ry'amashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi, ndetse anavuga ko nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo abaye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ageze ku butegetsi, icyo gihe intumwa za M23 zagiye Kinshasa zimara igihe kirekire zitegereje ko ibyo bemeranyije byashyirwa mu bikorwa. General Emmanuel Sultani Makenga agaragaza ko Felix Antoine Tshisekedi ari umubeshyi kandi wikunda.
Ndagushimiye wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera ku nyuma, kamubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tubakunda. Umunsi mu kiganiro tumumenye twareberaga hamwe ubuzima n'amateka bya General Emmanuel Sultan Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe ugeze kuri Voice TV Rwanda bwa mbere, kamubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tubakunda. Mwebwe musanzwe nimwe bagirwa gukora share. Bye bye.